Ningi funa bayifunde abantu ngoba angeke sihlale sajikijana ngamazwi uzojikijela ngisho nanabantu abazimpatha nje uyabona uzojikijela ngamazwi omunye umuntu uyambuka yes akukufundise nje before ngiqhubeke omunye umuntu uyambuka uthola ukuthi ukuthula ikona okuzophendula ukuzwe makuthiwa kokunye wothula uNkulunkulu uzokulwela ingoba ukuthula kuyakwazi ukushintsha kube impendulo ukuze ungagcini uentertain idididi noma ugcina uentertain amahlavu nje expire emhlabeni omunye umuntu uyamphendula ngempumelelo ngesuccess akubona bonke abantu ozobaphendula ngokukhuluma nabo abanye funa abakhulume bathi awilutho abanye bakhulume bathi umncane bese uvela wenza izinto zabantu abadala uvele wakho umuzi wakini kathi kuthiwa uyingane ngekwenze lutho wena uvele uvala umlomo uvele wakho umuzi wakini uvele uvala umlomo uvele wondla ingane zakini uvele uvala umlomo uvele uthenga unyonyo of lemoto uvele uvala umlomo uvele bethi besakubhenga apha impendulo naleyo abantu abaphendulwa ngendlela efanayo omunye umuntu uyamsilenza nje thothi ngeke uzumphendule nje but uzovela uyisilence nje inyoni ivele igcwale yabo ziningi indlela zokuphendula omunye uyamconfronta umconfronte private uthi uyangidakelwa wena omunye umuntu umconfronte la ku social media ayiyodwa indlela yokudila nenyoni lemhlabeni khona ngisho indlela engazibalanga la kodwa uvala ewokuthi umuntu okuzela ngobuse uvele uvala umlomo bese umshaya ngempumelelo uma uphumelela kanti umuntu olwa nawe uza ngomona nangokungakunderstand mawuphumelela uvela ushaye ngqo enhlizweni afisa ukuthatha itampu afela yeke ayibulale yena bese bengazi ukuthi unenkinga kangichaziki inkinga umshaye ngesuccess so ngizwile elinye ihlamvu baningi abangisendelile bangisendela ihlamvu bethi King Bhaka phendula nanti ihlamvu into esindwa amabhantshi thiwa mina ngizophendula nje uzavolo njalo can you imagine the whole King Bhaka ngivele ngizophendula ihlamvu into ethi noma uyibuka uunderstand ukuthi kahle kahle lesifo esimbambe kangaka samngenani nini uyabona ukuthi iyagula uyabona uyagula ngizophendula into ezifelayo bafethu into ezovesana ihohloke nje lapha eGoli ivele ihohloke nje awucabange nje sengimile mina sekuthiwa ngiphendula loya majazana nizongithatha kanjani mhlawumbe ngiphendula izinje ezifayo nizongithatha kanjani nizoqhubeka ningihloniphe mhlawumbe ngiphendula izinja uthini wena lapho ukhona hayi King Bhaka nanti ihlamvu likubiza ngomfana omncane umbuzo uthi ngampela ke wena ufuna ngiphendule le nto le into ekwazi ukuzicontradicta yona ngoba phela ngasho mina ngathi loya muntu le hlamvu hayi lento elithi liyikholwa ayikho into ethi liyikholwa ayikho inja engabeka inzipho ezingaka nje ukuba clean kukodwa it's next to the godliness ukuba clean kukodwa awukwazi ukuthi wena uthi I praise you God kodwa uyinuku I praise you God kodwa uphatha inkemba esymbolize ukuthi iphathwa uSathane ezulwini uyiphethe emhlabeni wena awukwazi ukuthi God kodwa ukhuluma ukuthi wena ungasilayisa abantu uchitha igazi labantu bese uthi I praise God uNkulunkulu akazwani nokuchitheka kwegazi uNkulunkulu akazwani nomsongalawuleki uma mina sengichaza ngithi le mpatha ihamba izinyanga ngenhlanhla mayisikhuluma yavela yayigaxelisa yathi iyamazi ngisho usigujana ungcono uyabona usigujana ungcono ngeke uthi into ingcono ungakaze uyitest njengoba ethi usigujana ungcono ingoba vele usigujana uyaconfirm ecela ngendlela yakhe naye ukuthi hayi lenyoni yakhe yafika ngale yaminyaka ixakwe izinto zayo ijahwe eGoli yafika
ijahwa iyofuna usizo kusigujana uyenzile ifile isigujana wavele wayikhola into order ukuthi kahle ndoda mina mangabe ngangikusiza ngangikusiza private kodwa mawusuzoveza uthi ngingcono phela basila abantu bazobona ukuthi ungahambile wena akusho mina isho lo yena inyoni mina ayikakazi ize kumina izofuna usizo kodwa kusigujana yaya nginabo mina ubufakazi bokuthi yake yaya kusigujana ngisho ngambuzo usigujana eceleni uyakuxoxela ukuthi hayi yafika lenyoni nana manje futhi kathi sejele ingakamthinta ithi akenza amakhathakhatha lapha ejele kathi iboshwe khona yabo so ngizothini mina ke lapho ngizothini ke mina ngizoyiphendula ngiyithini into kwayona ethembele lapha kusigujana ngizothini ke mina kengibhaka njengoba ngiyidlona cha mfethu ningabonga ngihlohla nani ningihlohlele kwemquba awucabanga nje sekuthiwa ngiphendula lo ya17 into ethi ngishikhuluma nkosami uyabothi ngathi izophela khona la izothi nya izophela ngoba mina mangikhuluma I state nothing but facts ukuthi ubhuti lo usebenzise inyanga yaseMalawi lokho it's a fact lokho ya ayikho into enga expire kule nto zasemhlabeni kakhulukazi mawuyisheba nevangeli ivangeli liba nesikhwele uNkulunkulu uba nesikhwele mawuzosheba bese vele kuyekelela nangempela ya expire lento bawaxabana nalenyanga ingakho ebese hamba eya kusigujana mawuclose usigujana umbuso sehamba shayisa uyabona kusho yona ithi ungcono yabo so that is why ngithi mina bafethu ngiyacedela ilanga ningathi angiphendule yonke imquba ekade ya expire ningangivumeli ukuthi ngiphendule and mina ngikhonani mangikhuluma mina I state facts ngawungizwe mina ngithi unekhala ecijile uyabona unamafinyila uyabona awucabange nje makuzothiwa uKing Bhaka hall umhlanganise nento enefinyila phakathi bese ulanda lesa skeleton usibeke la yini into efana namafinyila ake usilanda iskeleton ngiyazi bakhona bazokwenza bathathe nesithombe basibeke bese belanda iskeleton masiyangitshela makuthiwa kuvuza ifinyila lingavuza yabo lingavuza kumabhlukwana noma lingavuka ngapha yabo so angikwazi mina ukuthi ngizokukhona funa ngitshela ama facts ukuthi into ikhiphe emlomeni iba careful ukuthi abantu eyakubona bahlakaniphile angikhonani mina angiqophani mina ngizogcoba suka wena unjena angicoba mina ngimele iqiniso ukuthi ngqo ngithi mfethu ujikelwe into zakho and inkinga uzokhumbula lapho ukhona inkinga zakho baba lapha eGoli nomfazi wakho owubhekene nazo Iy'toli zaseMalawi sezilwa nomfazi wakho lapha eGoli owawuyilandile uzoyikhumbula impi ethinta wena nomfazi wakho eyaba toxic uzoyikhumbula ngikhuluma into engiyaziyo mina bese yafika umuntu azongizela ngobuso ngibhizi kakhulu njengamanje yabo lento ezine drama phakathi angizithandi njengamanje ngilandelwa abantu abamethod ngisiza abantu abamethod izinga likaMakhanda linyukile funa ngifocus ekuthena abantu abanqobe funa ngifocus ukuthi abantu abadlule ngifocus ukuthi aqaqwe into eziboshiwe kubantu ngeke ngilongizona kana nezinto eziwayo mangathi ubeka mina ubekelele ikhehla ilona elizacile kunami lizacile uyabona ukuthi isolo ubaba wabantu uyahamba emhlabeni into engafa noma yinini le makuthiwa ngaphela uyabo kufika amakhaza strong into engaveliwe nje ishone yabo so nje ngiyacela bafethu ngicela nani ningangihlohli ngithi kuyaniyeka hayi bayangihlohla abantu nanga umuntu uKing Bhaka uthi ngithi angifuni ukukhuluma ngalento bathi ngeke King Bhaka mthinte kancane bafethu for real shophela namaphala nothi angwathinta because mawungalanda iphara ulibeke la bese ulanda umbhoro umbeke la ngeke umhlukanise umbhoro uma umbeke nephara ukuthi akalona iphara akaze umbone ethi uthwala isiphambano lishisa ilanga uyacela ukubanjiswa sona akaze umbone hayi bafethu kahleni ukudlala ngathi abantu they are facing serious problems out there. There is no time for joking. Nami ngaba wrong ngelinye ilanga umuntu bengabesho ukuthi King Bhaka la u1 no2 no3 uphazamile ifuna ngibuye ngim-address properly ukuthi hayi mfethu
no akubanga njalo kunje but ngiyabonga to show i-concern yabona hayi kodwa vele usuke njena uthi ngiyakugcona King Bhanya ugconani ngiyacela ke bafethu sengena ke kokosibili ngicela bafethu emakhaya nimasterishe ubudlelwane benu uma ubudlelwane bakho busahamba